Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşewana emîr behsa nexweşîneka xwe ya pir mezin bikin. Bi aglebê me însana re heye, nadir însan ku vê nexweşînê vî gunehî baratine ye. Ew jî çi ye? Ew jî ku em ji hev xeber didin, em hevdû rencîde dikin, em hevdû piçûk dikin, eger li ba hev jî, pişt jî hev jî wesaîrê anî. Hîca meha serî da ez ayetekî bixwînim. Sûretê Hucurat ayeta 12 Xweda Qur'an-ı Kerim'de wiha emir dike. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû ictenîbû kethîren minez-zanni inne ba'dez-zanni ismun ve la tecessesû ve la yagtab ba'dukum ba'den eyyuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahî meyten fekerihtumuhu vettakullâhe innallâhe tevvâbun rahîm. Xweda Teala vê ayetê de dibe ki ey gelî insana ji me timama re dibêje ji zennê birevin. Yani em dibê em heqa wiha biye. Ji vê zennê dibê birevin mesela. Belkî ne weka be. Çikî zenê zan guneh e. Di qusûre negerin. Piştî hevdû xeber nedin. Gavak û piştî hevdû xeber bidin. Her wekî ve goştê birayê xwe xaribe. Xweda Teala dama ayetê jî dibê dilê we levket newsa û tiksînmiş bû newsa. Hîca dibê zen nekin, ji hevdû xeber nedin. Ne li ba hev ne piştî hev tobe bikin. Hîca gelî temaşewana heqîqeten nexweşîneka pir mezin bi me re ye. Em pir zû hevdû piçûk dikin. Yani ji me tirê qeyl toplumê em jekî xeber din, em pê xwe mezin dikin. Ve ez mezinim, ez zaname. Yek tê toplumê tê jer dibê çima tu nazewcî? Guro ka xwe tê xweşwîna wî? Ka xwe tê xweşwîna wî çima nazewcî? Pekî perî wî tune ye, îro zewac pir biha ye. Çima tu xwe teqsîr nakirî? Guro ka xwe tê xweşwîna wî heyranete me. Xwe tê xweşwîna wî şîna wî. Çima tu xwe gomlekî xweşik li xwe nakî? Çima naçî tatilê ve havîn hatare tatilê ber denizê, zivistan hatare ciyê berfê. Ez va çûma hatime, ê te perî te heye belkî. Hem guneh qezenc dikî, em rencîde dikî, dilê wî dêlî mesela. Kî ji me ez bim tu bî ew be. Îja em piştî ev jî pir jev xeber didin. Daha em bêjin em çûn mağazekî van mağazê mezin kul her tarafê Tirkiye hene. Em bêjin çalışanê wê derê, xebatkarê wê derê moralî xerab ye mesela. Me tirkîjeyê pirsî xweşik cava me neda. Hemen em nebêjin ya vî însanî çiqa sinirlî ye, çiqa vî însanî pîs e. Ya belkî sıxintîka wî hebe. Belkî heta êvarê çend hev însana weka me wî aciz kiribin. Belkî em bêjin bi dirê wê derê pêra xeylî be, heqlî yaxud heqsiz. Yaxud belkî li malê sıxintiya wî hebe, nexweşî wî hebe. Deynî wî hebin. Hemen em ew nekin. Yaxud em çûn xestaxane mesela. Em bêjin xebatkarê xestaxanê me tişkî pirsî me re xeydî. Yaxud xweşik cavab neda. Aglebê em bêjin o vê çiqa terbiyesiz e. Ka em xwe tê xweşwîna wan heta êvarê belkî hezar însanî re xeber didin. Hezar derdî kulî dikişînin. Li malê jî ayrî sıxintiya wan hene. Ayrıca em kararê bidin ka em heqlî ne em heqsizin ji wan xeber didin yani. Em ne heqlî ne baki. Xweda dibê xeber nedin yani. Xweda dibê zen nekin. Belkî tişek em zen dikin. Belkî nebûye ew be mesela hani. Hîca gavak me xelkê eleştirmiş kir. Me wan rencîde kir. Çika em xwe tê xweşwîna wan. Ku em bûna şwîna wan de me çi bikirina. Yani dêvak em ê xelkê eleştirî bikin. Werin em heqîqeten em ji dil û can şev hez kin. Em Müslümanin. Em ümmeta Hazreti Muhammed Mustafa ne û em Müslüman tamamî wî jî em dawa çûna cennetê dikin. Cennet wisa bi rehetî nîne. Nihat li vê dînê meriv xanîkî çê dike, çiqa ku perî wî ser hebe, malzeme hebe jî di rokê de xanî ava nabe. Di 2 meha û 3 meha de jî xanî ava nabe. Salekî de ajo. Enin dik yaxud enin dik 8 meha de ajo.
8 مگاوات داوجوجی بسریز بسانه قدیا و ناکف نکدوی ولا رطوبتلیه رسال در باس به هیچ کانی هیچا اویا گونه کی پر مزنه ام گوا جوان خبر ددن ام گناه وان شقراتینه hani حتی رسول الله علیه السلام دبی مفلس کیه اون زانه صحابی را دبیجه صحابی یک رادبه دبی مفلس اوه که هر مالکی بفروشه و تدا زرار بکوره دبی ناخیر مفلس نه مفلس اوه کی وقت روجا محشری لبر ترازیه ربی عالم ترازیه میزان ام بیجن خیلی بی دانه سر افدو گناهی دانه سر افدو المجو روجی و حج و زکات و انسانیت و حق حیوان و حق انسان فلان و ام بیجو گناهی وجه تف دانه سر افدو خیلی بی daha پرن گناهی هندک اقاسا مجن اقاسا مثلا normalde bir kefa uyte dibe azm tibiji valla dibe tamam va khairin پر zarım cenneti alvur naqade hatta Resulullah dibe aja am flis yure despet ke mesela icavi yekidini هذه حقيقة خدا أبو جاوي يك ورا بجا يا ربي والله كتب باخشة من دزيا باخشة من كفرنجيا دزي ياخد أم بجن أديكا دزي ياخد شيء دزي الدعوة حقيقة خدكم وخدا تعالى بجا خيرا لميجا قسمك جفيارا يك دنيا ورا بجا والله از أصناف معاج بامن أشياء بر بريم ندامن مجريوي دا زرار كم مجريوي دا حجرم خربوا وخدا تعالى بجا حقي لميجا بك جفيا حقي روجي بك جفيا وعرك ورا وخيري ورن آها جبنا ورن خاري وخيري بقدن وخيري بقدن تخيرتنا يك دساتي يا ربي ولا في حقيم الله مثلا باش تجرم كذا برا توبل من مرخي دي بشتي مش من خبر داي ياخذ البامن لتوبل من مرجين داك تتشكنا ماش مراغو خير جتنا بدا بيالي اجا خدا تعالى دبيجا غناوي غناو قام باش غناو تروجنا قلت بدا بيا غناي لميجي بدا بيا غناي زنا بدا بيا غناي عراق مثالا اديجا غناوي مزن دب قاندي تشاكي وشو خير جتنا الديانه تفش داي خلقي حتى رسولات بهم مفلس اوي اجا يلي تماشانا والله ام بر اب في زماني امش خلقي خبر ددن ولتوبلم يجي ام خلقي بر رنجيدات كن بر بمشاهد يعني جماعه رقيق بيكي توبلم دا بيكي راه بقيدن مزناتي انا خيرنا مزناتي اگر دلي ما ابا ام انسان كي راه تشتكي بيجن بالدزيكا للجيكي ام غازيكي نكي ام بيجن براكي من بني والله طبعا جلي قطاندير خدكي خدي نخوشن بريتا تنا باشتا برا براكي من خير مدي باونا شوانا برا بكره ياخد براكي من بني قرآن تطوبلمه لمشتكي لمش بي اواينينه تزوز المشتكي وهذا المشتكي وانا ابي اواي المشتكي ياخد وسائل دلك معرف هبك معرف تشكي جرا بيجه معرف بدزي جرا بيجه ام كيفاوي انساني ورا ام انسان اجمرا دعاء بك امشي امل با خدا رتبه ما الذنب مثلا شيء مدلي وي انساني نايل يعني اذا ام داف في تشي بردن ام شرط توبك جدل بكن بك خدا تعالى حتى ينيرو وان قناك مش حلقي خبر دايه وما التوب من قلبي حلقيشته بك خدا تعالى وان جعفو وانت بمن الخير وخشيدا وانت ما امانتي خدا